Pastor Perry Monsing Ingti bangso Abirta pen chi osi sining hemreng mi che voi tanglo Nikre sirkep diphu alang roi kapang thira sai ding pon tanglo Tang thilang so picnic spot ecotourism ningkan erkep ke chok amahang ke thegani katalon Bahubali lang sa nilang may pang-bar pa mayo. Kardom, Karbing nung life at Abirta long pen, Nelisa Mijuli Baby, Nonarju Ikta, Birtang ton pen. Pastor Perry, Monsing Ingti alang inhud, kachapatuk pikabangpu. An parta arnama phan ke kroi pet arnama sai ke claim kachapatuk pikabangpu. Alang lipirthe dotiga hud rara phan lapen arnama sai ke claim gedam aning ke hang pikabangpu. Bonta ko pai ke lang no pen ke dam tang mati jong ni phai trogar ni DMCA chalong ke so bena jok bangso pirthe pen che unang koklo Pastor Perry Monsing Ingti alang lipirthe dotiga hud rara phanan par arna masai ke claim pen chepaduk pikabang phulo alangli 1924 khonbamon anglonga rongalong si pirthe ha chelo alangli 1955 aninkan pen forest asai kamalong claim dunsi dola mara pen mera bhetialong dudamlo sangpi kahan mate martha phang chopi pen chepa chorsi alangli tuma phan pinso bang phola pen sorlo bang pli arna madan pilo Bonta kopai ke lang no pena jok kalitang Wilson ingti lapen aroso inut Elina ingti pia phan ke arnam chepon detlo Alangli ingnam rai ko masai mera bhetia long pen transfer chewansi manja long ansi ke do pathirlo Manja hawar Kristo aphan ke kroi kawi pin nahud hidi sajir baptist mondoli hadak fellowship paman tekanglo hapu methang ke do dimalong kardom ahem nang kimsi ke chengsi manja hawar phan monduli ahem paman ponlo Laso pena jok alang liphan manja Christian founder pusi raratum jong ponlo Manja Baptist English School setame paman tekanglo Alang li pirthe dotti ka hut sonsuri asai claim tekangsi alang li asim sab chibi tekanglo alang li a okarlo kiso ke do kokpena jok Diphu Medical College and Hospital along se chelang damlo bonta alang li kopai kelang no pena jok kedam tang mati jong ni phai trogar ni aso asu lapen adona rap atuma phan chepamu tekangsi ha sening hemreng mi chedam juilo News X report Karbiang Long Live Jirpo chingru masong atumpen Diphu alang roy kepang thir kinam tang mati jong ni phaisir kebar ni anke ni kresir kep pleng tanglo Labangso alang roy along jong si mesen pen kelang ke chariatum asai cheklem pulote ko an alon ke doji athe labangso alang roy along isi kiju yadim ha ilong amir biriseta se lamponlo bonta labangso alang roy akung ki do aratum aning ka hinu parpik pena jok labangso alang roy lapen kiju yadim seta pasa urtur si bikoklo laso jok Loka Charlie Arisoy jangatum chingrum si laso alang roy lapen ha ilong amir birialong kasa urtur ke theg long pen ni kresir kep an kepang thira sai deng ponlo bangso hud kapachini pona tengke labangso alang roy along kapang thir nangji ke nili tuma sai ke kali zami municipal board atum ke claim nangji asai lo monta methang asai ke claim kapang kre pena joksi lapuson cheplang lo e methang along ria hempi di phurong so pialong lapu an ke sa urke che therak mimi pu nili tum ning che khangun isi kepang thira sai deng pen mati jong ni phai sir kep arni an ni kre sir kep an pleng tang lo Nili tuma phan Karbiang Long Autonomous Council CM Dr. Tulira Mongha hin pensita sai ke claim ke pang cheng ahud nang cherab dum lapen nili tum sai claim bom ahud ke tera hormu ke pang room je phan lapen ke ter ke bar je phan truck pen dustbin stami municipal board tuma phan hang damlo seta nili tuma phan nang pidundi pusi jirpo chingro ma song atong pen ningji ter thu lo putin nili tum sa phaban si bang thu bom ji ane nili tum planning ateng bote un bote awareness kon ma pini kipian pion po ide bote ter ke ni ra son hobli po until unless people tum alang tum aware व्यक्ति के सन bote bom jat bom li po mati ra sebasi tum tamane tangkum ki sot ha chon tum yang tung lo
Mane alang tu mekta rule biden no lang pate than fine dikok ba son ade man nili ni power ade man ni hang ali da belo so singe tier 2 jet pore ni tu mang every mane un pote son of every 2-3 months apira ko safa tuan bor itu bo so excess tier jet pote semena sa ni tum da council thana kilo kilang pro teng lo mati so sin non ti ba safa de lo sa next bang kila nang ni tan si tu ni lo la tum safa an bot itha ya labang so lang ro ni tum kapang thir pon bom hut satami tibok tera ya tum keter nang kewardun bom ta do lasi Karbi Anglong Autonomous Council atum lapen arpu kedo tum prabjin pen laposon kemesiana dimalong kapasa ura tumaphan insai ponang jiputa ningje pontho hai la roye tela ki market area long mado lagi market area long mado anke tok ya benar clean di pugu semen clean bu je theon de don di dakya so sini dum da ornang kok lo so kam ene dum auto tung ti alang ter te me os tung ti lagi en dum det balam lima os tung ti sami pai bi ong chilang no ong sini tum jur me cerap cerap pesi klem bong ke patang han bor ilo laben pinyi patang bo sini teman hal tahun pinggir lapen tahun kemudian super dengan mana dak tum ani safa po pini som safa po analu tu egla be safai 12 bajian tang po yang tu dam rupo next andi bande ko son thama pini ke ter son thosa pina son tholo ter ko safa nak ti lapen ma la pu town so tonar julo ko masi safa ma pu town so thona thangun lo pina anke ladak pai phai ke do lugai le chuna pai phai la pusin bali re ni tum ka meklam da hijim du kan an sebab ni tum pina an pu dam han bor ilo teng la tengki ha chuna bor ilo angela pena ke ter bar bang ya dhek dak locality mo bar inga adek market area teman itu asal teman hange mane pangkul di super si arkok bodak ne bar ku news report longsodarengti Karbi Anglong live Newmati constituency angkang Congress Party asong atu patir piponsi kangthi rang soalang sun picnic spot ecotourism ningkan nerkep ke chogarani aliralon pen katalon panalong ex executive member mate kangthi lang so picnic spot ama hang ke thek cheng abangphu mate founder Ashok Teron kachetongdon Karbi Anglong nihang nijangang bongpen kachathang klong kijui kilang alang sun lake kangthi lang so alang sun ta elong lo bangso alang sun ke damtang suri hini rakrep lianinkan matijong ni phaitrok siar ni ama hang pathek ponsi det pia dangalong anong bachathang ponlo bangso kangthilang so ama hang ke thekani katalon ponjia phanpura congress asong pen patir pi ponsi ke damtang matijong ni phaitrok siar ni ingdeng troksi kangthilang so ama hang ke thekarni talon pon Karbi Anglong live kilang ratun tuan. Ini Karbi Anglong live pen ladak kilang so alang long nam kache thang klong labang so alang sun long sidolo ladak bini just a met pini tempo de in amtang 2014 and ingkan si 7 December ni abarim asuk teron alang ni Autonomous Council IM do bom labang so akang kangkilang alang sun ke alang to labang so si labang so kang kupon pini bangke amang ke tekarani long si labang so amang ke tekarani long pini alrika ko amang penang tongdun asuk teron mate Karbi Anglong Council IM abarim alang leng cetong dun lapen penangan dadak youth congress pensenglok lapen Mohila Congress pensenglok district Mohila Congress pensenglok district youth Congress pensenglok penangan congress along claim kedam abang bangso ahut IM barim Ashok Teron hin pen asamara lapen det piadang doana tuma phan setami kangthilang so alang sun nangkelang ja phan kachuningri padopon আপোনালোকৰ এই সেওতে এই সুযোগতে মই ক'ব বিচাৰোঁ কাংথিলাংছ আপোনালোকে আহক একবাৰ হ'লে এবাৰ এই ঠাইডোখৰ জলপ্ৰপাতটো চাই যাওক তেতিয়া আপোনালোকৰ অনুভৱ তেতিয়া গম পাব যে কেনে লাগিছে গতিকে মই ইমানেই কৈছোঁ যে সমগ্ৰ অসমৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজসকলক হৈছে বিনম্ৰ অনুৰোধ আপোনালোকে একবাৰ আহক ঠাইডোখৰ চাই যাওক মোৰ ফালৰ পৰা ইমানেই অনুৰোধ Nili bangbiako aprang alam pen than ponsi aka phere sota dolo bonta ladak nangle det pen aphia bangke langsun ke thek long pen ningkang sam thepik anupusi congress asong japi pen ningje pon লগ পাই ধন্যবাদ জনাইছোঁ মই এনেকুৱা আজি উৎফুল্লিত হৈছোঁ মই ভাবিব নোৱাৰোঁ মই কাৰ্বি আংলঙৰ মই আগতেও মানে নাম শুনি আছোঁ আহিবৰ মন আছে পাৰ্টি হিচাপেও মন অহাৰ ইচ্ছা আছিলে কিন্তু আজি মোৰ মিষ্টাৰে মানে ইয়াতে দবকাৰখানাত 3 বছৰ থাকি গৈছিলে তেওঁ মানে এটা কিবা সাক্ষীৰ কাৰণে আহিম বুলি কৈছিল মোকো ফুৰাব লৈ আহিলে তেওঁ সাক্ষীটো মানে কেঞ্চেল হ'ল তেওঁলোকে আজি দকমকা মই সেই হেৰিটো জলপ্ৰপাতটো চাব যাম মানে দকমকাটো এইটো কাৰণে মানে বিখ্যাত হ'ল যিটো মানে আমাৰ আজি 3 বছৰ হ'ল নেকি মানে অভিনীল মানে এই জাগাটো খুব এটা চোৱাৰ ইচ্ছা আছিলে Denarong pen Bikram Teron Karbi Anglong live
Lakhai kora pho nilip MSC constituency hawara long kiram tang mati jong ni phai ner kebarni sanglang ke hat picnic spot long nilip hawara mai pen arni sia phan mai kang ni pon Karbi riso nimso ronga jei mate jet KYF surihinira inquire se nikan pachun pon pam me pen puthot kebang thujia sengkana long an sose jutang kapang chopon thujia phan chingki chethan pen mai padopon Ingdeng inquire sir cap nili bahawara long jet KYF mesen pen pachun detwen puthot keklem keda matum pen kaching room mai ingni ponlo bangsa mai along nili bahawara mai lapen jet KYF aphan ki thir theba dimak long aphan ke jong padopon si chiri pharo hini along le jisik pon lapen kirika masai hema phanta chingwai ponlo busi MEC Pobitra rongpi pen ningjepon सब कमिटी है कि प्री लपेन निंग रंग पेन ला कि क्लेम के दाम का दो वे कमिटी तुम पेन आनेसान चोरापेट बंसो प्रोग्राम की बिपन बंसो प्रोग्राम मिशन पेन तुम पिनी ला बंसो कदम तंग इंडेंग कोरा सिरकेप ला बंसो जोनल फेस्टिवल पुथा के तुम मिशन पे तुम पचुन पन लोंग अपन निंग रंग पेन पिनी सब कमिटी दो अंडा चिंग रूम लो बसी Ini lake tum besen pen tum kedam tang tu thau kora sirkep zonal committee ke pachun pondet pen non kebang jilang arni anse tame besen pen thot anso se jutang ke pang choye phan ke pang tangje phan sipini isi hini tingwai ponda dolo Bangso mai nilip journal mai phu Suraj Tisopen mai chapahem phu ponsi kongchon bang Edwin Hansepen alohi ke pachnia por en ponlo Maya long aluhia man pen kachetong dun nilip MSC Pabitra Rongpi VDC Chairman Proben Tokbi KCS Central Committee long Klembang Sunil Tokbi pachet hangchun bang hingchong tisopen chenglo SGB GB pen nilip KCS Klembang phu Klembang thetum lapen rana sai Klembang atum chetong dun si mesen pen mai bachun ponlo Kebang deng nilip karbi tang hawara mai resmiso rongaje chugula pachu klamalong nipai great home great pre Aceklo surira ingkora si ke paman ponalong ke theke ding theke MBC pencek lokado we songja podum pen cerap silawangso arong aje mesen met pen pachun ponthek pa me ben apot PD sanglang ke hat choserli aklam ponglang piari long ningarong pen okan ke chu amai pini chingrum pon lo laparta tirika amai le pen sancho amai sa me pini ki pri poning lo kasi longso pini ke chingrum pon amai along program bisi ni ke chingki pondo atheke KCS madenitum la hawaram mai asai hem ke thir thip ke doje phan la parta chiri pharo hini along le along klam jutang along klam ke paman ponji phanitum sideng ponbom la parta ke wangjilang taralang so jutang aklam along hawaram mai peng kachera pachitu mate kachepati dunje phan kachesi ke chedang bom alamai hui pini nitum chingki than bon Choki hola pen Sonjit Crow Karbiang long live In focus production atum pen patir pipon si kalitang sumila rong hangpia men pen kechengsi Queen of Karbiang long season 1 mate richopi raje kachepate keramtang matijong ni phainer kebajo taralang solong kapadopon Bangso Queen of Karbiang long so warlo tuma phan women empowerment manpeng pipon pen lokacharianan aprang ke japon pen kaiketa Karbiang long atokano setami cherok tok donang jipa ke mang pora joine si labang so jai mek padupon lobota in focus production amai phu bida singing leng lapen MD Edwinson terang atum pen pachini pon Queen of Karbiang long ko fashion show mate raje chapate la so ko me organize kon ke patir ki ke la ko in focus production dikwa hin la patir ko ni lo ni phan nei tu ko te lo mane la so Queen of Karbiang long ko litom amen irten la so program organize kon nang ko mangala lo litom abong so karitang sumila rong hangti nongau long rohalong apan bang kiche so tumo kana mudet apan dam nang du so amen ta je tumo long so program organize ko la da Queen of Karbiang long ko amen gen kon bang la la ko mane so lo phan litom kithe kidi dite tapi sabu ke tane kosan ti so lo phan mane respect tinai ma man chuti richup di ason respect tinai asini tumo la so program organize kon di nang the main focus dang ke ala arus to atun hat hai women empowerment nang itu ala bangsa jai mek long bangpan
abang tum amen nang thap dun lah de lo Katu kabe bangkre ke thom contestant bangkre ke thom pen tum lo grand finale long bang tum bangkep sing bai ponik lo bangkre bai ponik dan lo yang dum di tweet lo hai bang ya teron ki Karbi Students Association Maipu Simeon Rongphar Chuparjan Bangphi Mirmili Hansepi Lapen Dr. Bondita Teron Pia Tumpen Kangpai Kangsai Ponalong Kadukawe Bang Kreketom Abang Pia Tumpen Chepaterunsi Angdum Kitia Long An Bangner Kebatumaphan Kangwai Paduponsi West Karbianglong Hongkramarong Kedo Bimol Teron Lapen Bharuti Kramsapi Tumasupi Priya Teron PC Kecheng Si Karbianglong Richo Pi Raje Kemi Naya Bangphi Chepaman Pen Tangka Suri Trokep Ke Hai Ke Hokalu Mate Certificate Hai Hui Chepalong Dondo Ham special na yun sa kay kit zaminin sa partido ng payo sa Minimum lagi at naman magtuwag na to ang para tuwakan inut amin han a personality that is represent the upon a form mane kinita na station for the meaning something the body has got then non ke lang sila ani kaya na ba sa bebe nila ang susi apan kasi pati ito sa safety kapag ni kita mo na ni ani ni professional the plan degree na penalty yani national state law represent something ni rong na lo ni rong lagi ni program sektor yang lo kita mini hektar dan ni ada itu tidur luar itu ada non answer dong ni di bidang jalan standar pun Halapuanat Sami Manim Rong Pipi Sitame Lak Pli Music Video Contract in Focus Production Pen Kaselam Ponjia Lamar Janalong Contract Chepalong Dunlo News Text Report Karbi Anglong Live Kedamtang matijong ni Pai Sirkep Arni Ingdeng Sirkep International Anti-Corruption Arania Longpen Bachatonunsi Karbi Anglong Against Corruption Public Awareness Committee atumahin pentame Dipu Rooftop along Talondunsi Non Malom Northeastern State along AFSPA Lapen State along Human Rights around Karkan Custodial Encounter apai kidupika joini atayawe pinatum apran kiram nang ajok Northeastern angkang alu suluk sudak kahuri saya tomon dupiklo Nasi government atum lahai aron JNNG pusi KAC PAC songpen kehang Maya Long Karbi Anglong Autonomous Council PAC Chief Convener Samsing Hansepen Kepachini Ponatengke Non Hejong Northeastern Region along Eson Beneson Soluk Soda Kahuri Saya Tomon Northeastern Region along State Arlo Arms Force Special Power Act Macheti Hekpen AFSPA Kidukawa Joine Law Enforcement Atum Human Rights around Karkan Custodial Encounter Apai Kebat Pika Joine Non Hejong Nagaland State Mon District along Insurgency Operation Menpen Paramilitary Atum Bang Kreketom Adayabe Pinatumaphan Apran Karmut Lake Arms Force Special X Keduko Joinilo Labang Soputak Ning Duk Chapaklangsi Laswa Ek Paprai Det Nangji Laban High Inquiry Padu Vek Nangji Pu Song Atumpen Ministry of Home Asai Kamatumaphan Kachuning Ripadopon Halapuanat KAC PAC Asong Pen Kelangchari Dunatengke Karbi Anglong Alo Corruption Kachupanglim Ang Lead Pik Tanglo Public Representative Atumsi Non-Ke Construction Company Private Company Contractor Ahempu Jemanetlo Rada Saike Claim Jab Hansi Elected Representative Keman Ringtiro Bota Mithang Asaike Api Bikoklo Bangso Joine Longria Lo Lakha Un Epin Corruption Apai Nang Bad Bomlo Ladar Inut Banghinia Tumke Kham Khechot Ke Karbi Anglong Lo Corruption Amu Paviron E Bonta Rat Thur Pakpen Kham Khedun Vek Nang Pupsi Chief Convener Himpen Ning Jepong Tina public representative atum tame amethang a company singpurelo rada tum thang ngat kam ka problem dunia waksai agulo peladak kichopang lim ku bang ka aphai bang ke litum lakhaun il supudun ta un e law and order ta bangari deng sido kado kawe authority ta bangari deng sido eta masi rada tum thang ngat ta supudun aja kong ave derlo lasi rada tuma pan ke tuning riba te rada pan kapasinia bangke public awareness methang
nang tum arak laki nang tumar jitu ke claim hello nang tum kasi song hello nang tum right hello nang tum rule nang tum rule hello corruption of hanke khanke lapena ka pret ke thangna ta hello laki ye expose pe pulo te government asun ke claim kita mamu kha expose pe pulo te litum kirang journey bangke dara tum nakitu bang litum nakhaun iti Maya long KAC PAC klembang Prosanto Ronghang Chunbang Kalasi Hanse Convener Thengbeng Ingleng Convener Sarkiri Rongphar Pendanglok klembang atum chetong dunsi International Anti-Corruption Arani Ingsam Jinpen Talondon News Report Longsodaring Tipen Bikram Kro Karbiang Long Live Tini ada Abirta kira ponsi kang tonik lo